Naamini hii ushuhuda itakusaidia. Naamini hii ushuhuda itasaidia mtu moya. Ndugu yangu, hii ushuhuda iko hivi. Jeune fille moya anafika age ya kuolewa. Anapata jeune garçon wa mwenjake wa miaka, mtoto wa tajiri. Anapropose mtoto mwanamke kuwa mimi napenda nikuoe. Mtoto mwanamke anasema hakuna hata shida. Bangali mzile marakati banaongeaka et tout consort. Siku moya huyu jeune garçon akatombe malade. Sali gonjwa, mtoto mwanamke deja na ashaniambia mama njo vile kuko garçon moya mtoto wa patron ya Butembo kule. Kwa mtoto atajiri vraiment kuna mwae bla bla bla, ashasema mie tu njo mie tu. Ule mtoto akagonjwa, ule garçon. Sali gonjwa, makamleta mhospitali. Kwa hospitali kwa bali mulete ilikuwa mkartie kwenye mie nilikuwa naishi. Na nilikuwa naishi na ule mtoto mwanamke. Mtoto mwanamke alikuwa ana kinyana nifichake take mama yake. Njo vile. Mtoto ule sali gonjwa, fio wangu akaniambia, sibambia kama ni fio wangu biolojike, mie niko mama wa watu mingi, ni fio wangu tu, ni wangu, me hapana biolojike. Bon, mushaelewa. So jeune garçon sali gonjwa akaingia hospitali. Fio wangu napata wakati ya kuongea ujiste ni nini? Garçon anamwambia mimi nazoea kugonjwa roho. Roho na kufa nini? Onjo vile habe apataka magonjwa. Muhali ya kupartager tu kirefu kule. Anamwambia mimi bashaka nibeba Afrique du Sud, bashaka nibeba Nairobi, bashaka nibeba mapito tofauti. Juu ya kupima kuangalia ojiste probleme gani kumroho yangu. Mehaba pataki magonjwa. Mie tu salo mtoto mwanamke unanambia hivi, j'ai compris que probleme moi spirituel. Sikwenda mbali. Kweli kumbe mtoto wangu ule fia alikuwa haya niambia binyole garçon anamuelezeaka. Alikiaka nielezea sasa nyuma. Sasa niambia tu ke anaendaka banambebaka nje ya Kongo kwa hospitali tellement bi kuna moyen hapo. Mais magonjwa yonekana. J'ai compris que problème spirituel. Mtoto la kaingia hospitali ilikuwa karibu na kwangu. Kama ngaribi hivi akajisikia kanguvu akapita kunyumba. Akafika ile maombi nyo nakaribisha kano bageni njo mimi nataka leo kamati au na Valeri. Una bageni bote benyo nakaribisha kamwako. Bageni bote benyo nakaribisha kamwako. So ule garçon kapita kunyumba ile mangaribi anatoka hospitali. Alikuwa haya kombolewa anatoka tu kuna jipromene. Biso na tu batu benyo napanga hospitali ya des fois una yes, mwili sans. Garçon kakuya, sasa alifika kunyumba. Tellement mtoto wangu akashaniambia, magonjwa mtoto anagonjwa kama habaya onaka ujiste ni probleme gani. Nikamkaribisha karibu papa kiti ile tuombe. Njoko mimi nasema maombi yako ile tinyo naomba karibu na bapokea kwa jina la Yesu. Tushukuru Mungu vraiment mnafaa kufika. Mkulike hiyo. Ile tu maombi unafanyaka ya 30 seconds ya 1 minute. Kumbe kuna nguvu ya kumbe kuna vinyo nafanyaka monde spirituel ni juu sama hausikiake maushuda ama Mungu hawezi kufungua macho ya kiroho kuonesha kind aina bageni benyo napokea kama mwako. Pia kwa tu jeune garçon normal, hana probleme. Anaona fie kwangu mwenye anamfurahisha na njoo ilikuwa connaissance na njoo liacha ningia nyumba yangu. Karibu papa Tuombe. Baba tunakushukuru, asante kwa presence ya fulani, hii magonjwa tunekemea, unaomba gisi unaweza omba. Amen, amen. Mtoto anarudia hospitali siku ya kuombolewa inene, anatoka hospitali anarudia kwapo. Me ile tu maombi yetu tuliombea, hatukumbeba mkanisa. Hatukusema funga na kuomba. Hatukusema tufanye deliverance juu magonjwa tujue. Ile tu maombi ya banduku niseme aje mtu mwana sikie Yesu Kristo. Mimi naamini mtu mama amesikia nini ninasema. Ile tu
Mtoto mwanaume sasa alirudia kwabo, ikakuwa dossier yeye na baba yake, na ndio siku ile fiancé ilishaka. Mtoto mwanaume anatoka hospitali anaenda kwabo. Sikumubeba mkanisa, sikumupa programu ya maombi, mwisho mama kile mama. Sasa mtoto mwanaume alirudia kwabo. Vite kalamuka kati yake na babake. Ulienda fanya kule nini? Kwa nini uliomba? Kwa nini? Jofie kukia niambia, mama, unaona kama fulani ananiambia mie ne binaisha. Ulifaa tena nini mama? Imagine tu mtoto ashakwambia mnapata fiancé. Ndio maana. Hii monde ya mariage. Hii monde ya makuple banduku. Musikamate tu kawaida. Ni monde mwingine, ni monde mwenye naomba maombi. Leo tukonona siyue ilipita paka wakati mwa hivi mu réseaux sociaux. Nouveau couple. Wona balioana leo après autant de mois, après autant de semaines, après autant de kuko bengine niliwahi meme kuona image kama ilikuwa mvua Kinshasa. Bangali na uniforme kumwili ni balivala ku mariage. Marie anakufa. Yes. Ni monde nye napiganishwa sana. Ni monde nye hayombe kwenda ndani kimwili, nombo na inda ndani pia kiroho kuwe na position. Ya garçon viteka lamuka kati yake na babake akamwimpoze ile fiançailles inapashwa ikome ishi pale. Why? Juu tulimwombea kwa jina la Yesu. Juu tulimwombea Mungu wa Israeli. Dada, unaza juu maombi yako ifanye paka uende 40 jours kumulima, paka ufunge 21 jours, paka ulale chini 7 jours, paka ufanye nini? Imani tu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu anashitukuza. So kumbe sasa apre ule mtoto wangu msika ukiniambia ke fulani anasema mie na ibinaisha hata nioa tena. Ulifanya nini? Sikufanya kitu. Ndio Safia kanja nielezea. Toutefois mama hata kama nilikuwa siya kuelezea. Ugarso kasha niambia ke ile magonjwa yake ya roho haiko magonjwa. Yeye ndio mwenye babake anapresentaka kumizimu yake ke ule ndio tabakia ka héritier wake. Alo kuko masakrifisi yenye banafanyaka, banatokaka inje mulu mlupango hapo na babake maminui, kuko batu banakuyaka manake maesprit, ule mtoto ndio tabapresente iki na kile make binye baba anamwambia afanye ile busiku, baba na mtoto bana bifanyaka. Ile mali yabo haiko mali tunyo naona ni mali ya Sasa wewe mwenyewe kuna ngoya pale, je nalete ushuhuda. Mina lete ushuhuda nikoneshe kwanja sasa niko ndani ya maombi. Mina lete ushuhuda juu nikoneshe kama usiende olewa tu ovyo ovyo. Ile kokotea kuolewa hatujui na baba nabo mafamili bandaka wewe ndani. Usiende tu ngulu kimwili. Unaona leo bafie mingi washakuwa. Siezi olewa na bwana. Nilisikia na mwingine mtumishi kunaisema kwa sauti. Ase bora uteseke mubunyumba, iye bwane kuna mwae, anakupatia kila kitu hata uteseke, utasema omweni kuna vumilia na ni kuna ganie hiki. Ndio unakuta batu materiel ndio wanatia mbele na inakuwa piège kwa batu mingi. Inakuwa piège kuna nafsi watu mingi. Wewe mwenyewe unekala pale kuna sasa mimi na ngwatu bwana franga. Noze la mubali ya mbongo kweli utampata. Mubali ya mbongo utampata. Yes. Yeah. Wa mbongo utampata. Me asikwe tu wa mbongo na haujui origina ile mbongo yake kwenye natoka. Asikwe tu mobali ya mbongo mwenye unaangalia tu na macho ya nje. Asikwe tu mobali ya mbongo juu wewe objectif yako ko tu unaenda mubunyumba saa mwenye unaenda kwetu wadasimaka wenda solo.
wenda vuna. Mobali ya mbongo juu nenda soloma, wenda vuna binyebilisha komala. Hauko tayari kuanja ku 1 ku 0 na Bwana yako pamoja na Mungu. Juu kule haki yako. Wako tayari tu kumubali ya mbongo. Hakuna shida wende. Alors grâce nye mtoto wetu afia alipataka. Tulikuwa naomba, tunatumania Mungu wa Biblia, Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli, ndiye creator Alpha na Omega. Na sisi tulikaribisha mgeni kwa jina la Yesu. Tuliomba ya kumkaribisha. Na tunaomba juko mupitale Mungu amtendee mema, ile magonjwa yache kusumbua mwili yake. Kumbe ilikuwa njo déclenchement ya miracle. Jule separation fanyike kati ya ule garçon na fille wetu. Juu asiende ingia fasi ni kushaka jengewa mazabao ya shetani. Bila kujua. Tupende Mungu. Tukue naomba. Tuamini. Yes. Asante na ubarikiwe. Mungu akue na wewe. Hii mwaka 2026 ikuwe ya faveur. Ikuwe ya réussite ndani ya maisha yako. Kama unaamini andika pale ndani ya commentaire. Baba unilinde. Protège-moi Seigneur. Omba protection ya Mungu juu ya maisha yako. Juu Mungu akakuprotege hata tika wende ingia mwalianse ni haujui. Mungu akakuprotege atakuepusha na mamitego mbalimbali ni wewe peke haujui. Mungu akakulinda. Atacrée toute situation. Juu mission ya shetani sifanyikane ndani ya maisha yako. Mungu akakulinda. Utakuwa msekirite. Partager video. Minajua kusema partager. Hii message inaweza kuwa haiku yako. Hii ushuhuda inaweza kuwa haikuhusu. Mimi inaweza kuwa ya jirani. Inaweza kuwa ya mambo ya familia. Ndio maana uipartager. Jifikie mumsika. Na utukufu ya Mungu iweze kumrudiria. Tuonane tena mvideo ingine ikiwa ataruhusu Mungu katika jina la Yesu.